أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقال جل شانه: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق رسول الله فيما قال، ونطق حبيب الله بأصدق المقال. يعني مسلمان خدا جل جلاله دوی آیت کریمه دا گود بیجا: قل خدا امری پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجا: یا حبیب من ان کنتم تحبون الله، جوار بیجا براگوش خدا حست کن، تابعه گوش خدا حست کن و ایمان پی بینه، ایگو ایمان پی آنین و عمل بکه. دور دا محبت ان درجه عالیه، يعني إيماني وردتر عمل وردتر درجة أن بلندا قوتيه ونش خديه حستكن شبيه قاعدة مرر يجيكي حسبك شخو مرر زررايناك مرر خد برد فداتك مرر شخو زررايناك مثلا زررك بقيه ما بيش خلا خدير المبونا لنلويبونا مرجي حستك حتى مادي ولرق إنسانك قدبا عاشق يكي لقوري دنياي دخوازه تشتك نه سری و معشوقاوی و سریوی ایجا اویا فانیه ابجبو هوا که نفسه اجبو هوا نفسه لهویه اویا محبت خدا الهیه عبدیتیه ایمانیه حقیقیه جوی جهتی و خدا تعالی گوتی اگر براموش خدا حست کن بیجوا اگر براموش خدا حست کن فاتبعونی متابعتا مبکن. یعنی ای عباده من وکا خودت بجا پیغمبر جواره بجا محبتا من شرط وید دو متابعتا پیغمبر دیا. یکی گو متابعتا حبیب من کر او جمع حست که یحببکم الله وی خودی جوا حسب که محبتا مش خدا را یا خدا جمره خودی هر دو جی بمتابعتا پیغمبر و گریدان متابعت اینجا گلی مسلمان متابعت وردن متخذ اشتیه نقول يد إيمان ده، نقول يد عمل ده، نقول يد إخلاص ده، نقول يد سنة ده، فرض ده، واجب ده، مطلق هشتيه. يعني ده تمام أحوال وأقوال وأفعال خدا، ده تمام باوري وعقيدة وتفكر خدا. قول متابعة محمد حبيبه مبكر عليه الصلاة والسلام ونش خدا حس كن وقته ومتابعات كر وش خدا حس كر وخده ومتابعت كل وش خده حس كر ويخده جوا حسب كه. قل بيجا يا حبيبي من إن كنتم تحبون الله أجر برا ونج خدا حستكن جدل ونج خدا حستكن محبتا وش خدا رهيا تسليميتا ويتام هيا أب محبت جي بي إيمان بي عمل چينا بقالي مسلمانا قاعدة إنسانا كي جوجاكي حسكه هر تشتي خد رياوي دلده جغنجي جو هر تشتي خد برد فداتك حتى جار ناجي قالك جاراج دوامی جوليه نا خوازه ضرر محبوب خو خوازه ضرر خو سری بشکه نگی بشکه طریقای خوین به ان وفاق ضرر دبی خوزیال مبونا نل تبونا دیک امه نل سریال هوی بیجن یا نورمال اشترف رحمت نج ایمان جی دیک گوزارو کایت کبه تالیکیت بیلا خوزیا گو ازبونا نتبونا عینی لو کذبا ویجی تشاوته او نلسر مثلا محبوب عاشق و معشوق فانی بیجن لسر مثلا گوده نا خوازه تلیکا ولده برید به وقتی گو جلی لیت کبه کیرگک لیت کبه کبرگک لیت کبه دبیلا خوزیا تلیکا دیا تبونا نیا تبونا هوقا. یگری مسلمانا خدا جل جلاله گود برده او ده جوی ولدی حست که چونکه پرچک جانه ویه کذبا ویه جی حست که حقیقتا جی ولد ویه ولد ویه جی حست که ناخواز الزرق بقهوه ولده تخوازه او دو برده به حتى مشهوره
دپیرک زاروکی واور حاصل جی کی بونه حیوانه کی چوله دهبه کی چوله هاتیه زاروکای کی بریه دبی دپیره بونه گوتیه یاته به گوتیه یاته خصنا استوی هفدو یعنی گوتیه زاروکا تبریه گوتیه زاروکا تبریه halbuki normal ya yekî bû çûne ba Hezretî Davud aleyhisselam jî amazon raxştiye çûne ba Hezretî Süleyman dibê Hezretî Süleyman gotiye çi dawaya gotiye ev zarokiya min e ew ji bêya min e bûlû em li ser yani ew dikin ya din heywana biriye ew bêya te ew bêya te ev bê eviya min e ew bêya min e halbuki zarokiya pîreka biçûk bû ne amazon ya amazon ew dehba bir bû خود به زارو کنه مینه به زارو کش خوره بگره و که به بختیه که بکه خدای مر بسنه حضرت داود علیه السلام دور ده قراراوی مثلا لگوری شرعی لگوری او که صافی نبو چون با حضرت سلیمان علیه السلام خدای تعالی به ما احکام بسلیمان دابونه فهم کرن ففهمناها سلیمان ما بسلیمان دابونه فهم کرن احکام و شریعت يعني وكا حكم كرن نریگو هر دو جی دعوت کرد حضرت سلیمان ایگو تمام او زمان امی به زاروکی بگنه دو پرچه نویشتره نویش بیره گوش بو خاطره به فهم کرن که کذبا کیه یا مزن گو تمام نگونه یا بچو گونه نه یا داود یا سلیمان گو برا جیره به اونه که پرچه چونکه کذبه گو تمام ما زاروکی آتیه گو یا دل بر نکد دل برکتی یعنی مسلمانه بنره یعنی جبر گو کذبه ای بود دو برا بگه خلکه یه ترکی نمره یه ترکی پرچه ده به چونکه البرد کده جوی جاتی و رب مد بیجه یا حبیبی بن ان کنتم تحبون الله اگر براوش خودی حس کن فاتبعونی متابعتا ممکن يحببكم الله و خودی جو حس کن قال جرا خودی مقام سیدا عالی بکه دگو مجی انسان را بیجه تش خودی حس ناکی حتی اگو مرگو تش خودی ناتر سوی خود پرچه بکه چاواز حس ناکم و رجی ده جرا به امریا خودی بکه اوش خود نقاعده محبته تو نقاعده خوفيه جي نش خدي حسك ونا ترسجي ها تشنات كاب يوك عادت خدي حزام ربك دبا جو جار ناجي امغنا كارن لمت قومه نشانه محبته جو وقته جو انسان ضرر ده دوست خو در حال چه عذر خوجت خوازه نشانه تسلیمیت عبد وقته جو خطا کر در حال ودگره پشتباند به وقته پشتباند بو خدای تعالی بی عفوت که جل جل او جی کرمک خدای جمره چه کریه فرصتك دائما جي كافر فرصتا ایمان گو وگرن جي گناهکار جي فرصتا توبه گو جي گنهی وگرن جوی جاتی و رب مد بیجا اگر برا گون جي خدا حست کن متابعتا مبکن وی خدا جو حست کن اجا قالی مسلمانا متابعات نسادجا استعمالات سواکا كده یاد بردان ریا كده یاد گردانا شاشکا كده یاد والگرتنا عباکی ده امی خو بیجن نحو جی گم بکیدن بیجن متابعتا خدا متابعتا پیغمبر جبو محبتا خدا ده تمام احوالا ده ده ایمان ده متابعت ده عقیده ده متابعت ده عمل ده متابعت ده اخلاص ده متابعت ده اخلاق ده متابعت ده تمام احوال پیغمبر ده متابعت خودش بلو مطلق اشتیه گوتیه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قوتيا متابعتها ممكن دورة متابعات مطلق اشتيانا قوتيا في الإيمان يا في الشريعة يا في التصوف يا في الصلاة يا في الزكاة يا في الحج تمام أحكام إيماني دورة دبني في متابعات إذنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أقر براو ونجو خدي حستكين متابعتها ممكن وخدي جوا حسبك هم حبتا مش خداره هم يا خداج مره هر دو جي درباس بن دريا متابعتها پیغمبر عليه الصلاة والسلام اجا قالي مسوانا متابعت نمگو ندل ميجي تاني ند فقه دي شريعته ده دوال بيجي قوم تكن تاني ده شخواب ركني اسلامي بيبانا نبا دباوريه ده ارى متابعته بكن چما چونکی ایگو خودی دیتی محمد علیه السلام ایگو چوی حضور خودی محمد علیه السلام ایگو خودی حقی لناس کریه محمد علیه السلام امی وک گوی ایمان خودی آنیا میبینن نه وک حاشا و یهودی خوین خور گود بی عزیر بن الله
نوك وافل هيك وسريق الطوين جواره قد بي عيسى بن الله أم دي عزير عيسى هردو جي عبد الله هردو عبد خدينا محمد عبده ورسوله محمد عبد خديه ورسوله خديه تمام أبو إيمان شوكي پیغمبر مهولو قوتي عليه الصلاة والسلام قوتي لم يلد ولم يولد قرآن جمرة وحي هاتي جير جمرة قوتي خديه لم يلد ولم يولد نولدان دي ونهاتي ولدان جوی جهتی و پیغمبر ما وقتی گوچی خدا دیتی و هاتی صحابه گوتی هم خدا دید لنل سر تکیفه نل سر کیفیته کیفیت خدا رتنه چمکی عینی ولویه خدا قرآن ندبجه او وحی جرشاندیه ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء بنظر خدا ند أرض ند آسمان دتنه ایگو کبرات کنه ایله ایگو چیلکات کنه ایله ایگو آگرت کنه ایله ایگو پوتات کنه ایله ایگو هوا نفسا خو کبیگا چه بویه کس نما عقیما خو کبراتینه کبر دوره حتی هر چوله البر بسکنه هوا نفسا که توپیش که دبنه چنگیده هر ثانیه الپید چه جوانه گو عبادت پوتارت کرد خرابتره نعوذ بالله ایجابیه گو هوا نفسا خو لپای زوقید چه ترکا سنتت که لپر زوقید چه ترکا فرضیت که لپر زوقی چه ترکا زکات و حج و روزی و لمیجه تمامات که لپی هوا نفس خود که ترکا ایمان جد که نعوذ بالله حتی جغنی مشرکونه دبنا ملحد نعوذ بالله دبنا اهلی الحاد نعوذ بالله دو کیش دنیا و عالی هاتیه وی دینی لون مکریه کا پیغمبر چکریه نعوذ دبنا اهل الحاد دبنا اهل انکار نعوذ بالله خدای مربسنا یا ربی یعنی گویگا پیغمبر ور علیه الصلاة والسلام بوا مشركين مكيه چقا ازياد دايب يعني ولو بدنه وبيقال دبي خد دبي قربانا پیغمبر قربانا پیغمبر قيب دفايا كا متابعه تاوي كا سنه تاوي كا اخلاقي وي كا شريعه تاوي كا ديني وي كا عقيده وي كا فكراوي كا عملي وي يكيش وانا دا متابعه هناك تبل بي خرابات شه وقتي قلت خبردار يجي اما متى پیغمبر لو بلاش ولو رحت ولو ارزان هي حاشا متى پیغمبر عليه الصلاة والسلام بمتابعته جوي جهتي و خدا دبجه دبي إن كنتم تحبون الله أجر برا ونج خدا حست كن يعني وإيمان آنية ون عمل ذكن بيشتي في إيمان ذي عمل ون دبي أمش خدا حست كن متابعته حبيبه بكن متابعته محمد كن عليه الصلاة والسلام يحببكم الله وخدا جوا حسب كن إذا قال لي مسوارة متابعت ند طرفك إذا نقول صاد جامع مهرنا جامع ودري شونا جامع دركتنا يقول روتبة أوان منافقين مدينة جمع بيتر هذا جامع بيج وقت البي پیغمبر لما يشتكرن نعوذ بالله يكي قو بيفيقا شرك نمايا كفر نمايا إنكار نمايا نعوذ بالله خذي حزة حتى قيامته هوالي نمرود هنا هوالي دجال هنا هوالي فرعون هنا هوالي شداد هنا هوالي قارون هنا حتى قيامته جنا حتى قيامته ذكر آدم يا هابيل يا قابيل ایگو دریا پیغمبر دبا ایگو دریا باب خدا به پیغمبر دبا که هابیل او دریا هابیل ده ایگو دریا شیطان و نفسه و لهوی کافر دبا او هوالي قابيل نعوذ بالله وقت نمرود هات حضرت ابراهيم بیایی نکر بو خليل الله تمام ایگو پیوی چون بونا عدو الله نعوذ بالله وقت فرعون ده ایگو بیا حضرت موسی کر بو هارون بو پیغمبر ایگو بیا حضرت موسی نکر بو فرعون حتى قیامت ابا جويجا قال مسلمان ام پردي قاد كن قانسيرك اولو بمريز دركتيه خدي حفظه مربك يا ربي قانسير نتليكا مدايا نت دمجي مدايا نت قهي مدايا كتيه نيري ميجيما كتيه نيري قلبما كتيه نيري روحما شو قانسيره قو انسان لقولي هوا نفسيتشه فاتخذ اله هواه ربي ما اوجي قوتيه هوا نفسه خشفرت كاله نعوذ بالله هوا نفسه حلال نزانه حرام نزانه كتاب نخونديه شريعه نخونديه جاهلك انكار شيء به فلان ولا غرك ومبكى ايغو وكاي باشا ايغو نكوي بنباشا نعوذ بالله شو فرعون جولو فرعون جبرا موسى وكمبا نمرود جبرا ابراهيم وكمبا نعوذ بالله ابو جهل جبرا محمد وكمبا ابو لهب تبدعوا بها البيغمبر تكرم يا ربي تمنخي اخلاقي نمرود فرعون وشداد يا ربي استقامتها شرعيه بالإيمان وقت يقول الدنيا تكبر ميداني او تكبر ميداني تجي دب شرعي بردا دب حقته بردا دب عقيده بردا تجي بحشمه قرتن افكره منها افبره منها افكره ابي منها جيراني منها
و هیا وجدی نامینه هیا وجا خودی نامینه ساده جلپی هوا نفسیر چه ولی مسلمان الشیطان جان اجمرت خطا وقتی اذان تی خودن دربه قامت تی خودن دربه تذكر دکی نکاره تیک هوا ناب خویناته دربه نکاره خدای تعالی ناوی خناسه خود خنسینه خود وشیره جان دربه لنفس هیچ ناربه 24 ساعته 6 ثانیه او دون چرگی مرده و یا دقت بکن هیا مجمعه به نفس إجا نيارة كوري الشيطان وجهبالي خراب وج دنيا جيب قالك سنسيترا اشترى خوشيك شيت كاد عادل لأن هفدوتي ده أما خاينة جويجي يتم ربي مدو إن النفس لأمارة بالسوء نفس أمر إنسان كدوامي بسوء بخرابية بنباشية نعوذ بالله إجا هاي مجموعة عقيدة هبا هاي مجموعة دشنجة هبا أمد عقيدة دوكا بيغمبرن عليه الصلاة والسلام دي إيمان دموكا بيغمبرن دي شريعة دموكا بيغمبرن دي إخلاص ده تصوف ده أخلاق ده مكة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هنگا متابعتا پیغمبر کن خودش ما حستك وأمش خودش حستك رب مدي زاد آيات كريمة ده قوتية ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تشتي قو پیغمبر جوارا قو بقرن تشتي دعوة يعني كلام خودش حديثاوي أحكام چمكي پیغمبر دکتور ویرا چته پیغمبر علیه الصلاة والسلام میمار وی دین اسلامه او چیا با خوده و هاتیه 23 ساله وحی جه رهات 6000 آیات قرآن محمد رهاتنا علیه الصلاة والسلام جوانه بنه کبر مبرارا نهاتنا نعوذ بالله باهو به سری چاره نهاتیه جو محمد رهاتی علیه الصلاة باب می آدم جنت هاتیه نشتری چه عملی قاجوا چول مولی هاتیه جنت هاتیه جی کیلو بأدب و بأخلاق و بحرمت و بسایگی گریا حتی گریه بی ارض شیند بو حتی خدا تعالی عفو کر ام کری آدمینه ما گناه کریام همه وگرن و ناگره پوشمان ناب ابدا ترک فکر آخو ترک دشوجه آخو ترک حوالی خونه کرو تارک صلاته دیاری دینی تیه لبات اشکرش تر دجد بی وی دینی لول مکریه تو چه واجه حس کی قي غيرتا إيماناتا نماينا قي مسقالي زرا إيمان ترى نما يقول تبكيناكي يعني مرو جي حسنك أن تشتي أنملي إيمانا مرفا أجر قو دنيا مشركة جهو دنيا تمام فرعون ونمرود وشد إيه قارون صد نوال دنيا بيهنو دنيا فانية درجة برداشو آخرت أبدية ويغا قصر قو بلال حبشتي ده یک ذره کوي بربره تمام ملکی یک غرامه کوي یک کفره کوي یک جوهره کوي بربره تمام سلطنات ابو جهل و ابو لهب و وقعد اگری جهنمه ده نعوذ بالله بنمرود و شداد و قارون شوتن كافيتياوا كقريشيتاوا كعربياوا نا عربياوا كارلوا كر نا قريشيتاوا نا آپیتیاواش پیغمبره چبا ایمان آنین ام دقت بکن قالك إنسان پس نخواد إبراهيم ددن دريا نمرود دشن أفش خاباندنا أفش حيلة حاشا خدتي خابادن قالك إنسان پس نخواد صلاح الدين ددن دريا قربيتي خاشو دشن نعوذ بالله أفش إسلام أفش إيمان أفش خاباندنا ما دام كي تج إيمان حس كي تؤمني دريا إيمان خدا دريا دين خدا دريا پیغمبر خدا به وقتی دیگه دنیا تشکو خدا حلال کردی خانی آچه جلال خو که بزمانی خو خبر ده دنیای بک خودی خو دنیای بملکنا اما ترک ریا خدا نکه چون یا خدا وازگی چن مزه رابش بو خاطر بلوعه که یا خدا لسرته جبو دونره که دلاره که یا خدا لسرته حاشا که ایمان هو قارزانه نعوذ بالله داخل زمان بعد شانا چه بونه و چه دبنجی متابعتا پیغمبر شاود ایمان دت شریعت دجی حلال و حرام ما احکام ما لمیج ما روجی ما حج و زکات ما قوم پیلا نگوری متابعتا پیغمبر دلی نری دبی ادبی قیوها چتره گرو بنره پیغمبر خودی 23 سال حیات دیتیه لمیج چاوا کریه روجی چاوا گرتیه زکات چاوا دایا که جکستندیه چقاستندیه لچقاسی لیکتیه تبلیه حیاتا پیغمبر بلیه تل کد نری ادبی قی گو دین اسلام ادبی قی به قرآن جبو چهاد 6000 آیت جبو چهاد نفقی دین اسلام بو خیالاته خودی حفظا مربک یا ربی تم بکی حوال عالم باش تم بکی حوال وان عالم گو دریا پیغمبر دون علیه الصلاة والسلام تم نگه نیوانه گو سمسار جهلنا ویل للعالمین الجهل خودی مجوانا محافظه بک یا ربی ویل جوی عالمی را گو ناوی عالمه
ليش جاهلي دقيت ليش ما ويلا جاهلي دقي عالمي دبيل باي جاهلي تشج دبلا جو جاهلي ذكرنا جاهلي خراتك دبلا جو امتي توبتك امتي جهف بلاولاتك جبيج دلا جو هر ناف جماعه امتي تشناف فرق ارغوت انا اعوذ بالله دوا بيج امتي فقتنا وكا سي خايني جو دوامي جكريه بزي مر ندهك فقتنا ندغرا او جب قرارات خذ حفظامه جويش لي هانابك يا ربي خذ حفظامه جوي خايني جو حواله غرا يا ربي خذ حفظامه جوابك يا ربي پردي قاطي قال لي مسمانا ام نخوش كابلم شنو دكتوري باش ام جلكي خدولم شنو ترزيه باش ام شکالکا خو تعمیر کردم چنه کوشکالچی کی باش ام صنعت خو تعمیر کردم چنه صنعتکار کی باش گدیش بو خوده دوی دینی ده یهرنا با عالم باش نه او عالم گل پی ارگوتانا و فکرانا و حاشا و شواريكانا حتى يباري امته خنا دلالته ويكون في اخر علماء هناك عالم راب انه هو عالم يعني بيقولوا ما عيني عالم انا دبقوا عالم بيجي هر شيء زانه اما تخشواريك خذي حزام ربك فضلوا واضلوا كبنا دلالتي خلقي يجتخنا دلالتي نعوذ بالله نعوذ بالله فايزنا حرامه رقصنا حرامه ما تشجي درتي وابنا حرامه وطنبورنا حرامه يا بيرك وزلام جي وقتي جو نورمال مر توبه بك اكر الله تشهيش تجي كاتشما نعوذ بالله خذي حزام ربك يا ربي نحرامه نحرامه نحرابيت كذا حتى تدخل مشي ايمان اويد به وقتي جو عمل انسان زعيبو 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 تدخل مشي عقيده باوريه يجد خذي حزام ربك يا ربي پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام متابعت آید ایمان دیا چونکی وی خود دیتیه وی خود ناس کریه حتی دویجه دبی ان ایگوش خود ترسه جوا بیتر ازم ان ایگو خود ناس کریه ازم ازان به خود چقا مزنه ازان به خود تعالی چقا قادره جنرال کی اردی ادوی سرت رهبه تمام زارو کے سرت بکبر دان اصل شتاوی یابانجی غریب جوار چونکی جلیبی شکلیبی غریب بکبر لیخنه وقتی گفت شوا نوا اردی تمام اردی جرت كذا اساس دور شيء ما خده ناس نكريه وحتى قو انبياء بانبياء خده يمكن ما هي خده ناس كيه ما ايمان انيه هم او ايمانا ما يبشش يا ربي نعادت يا ربي وقت شافقه تعذيبه تبون حشم بون عادت ان شد غيده ايغو نانا د سماويت كن ايغو ده جارانا شد بيا نهاته تعزيز سنتك پیغمبر عبادتك سير رجايا لكبته هريته به خده تعالى مرية عفو مغفرات كتير تسلية كي تسلية نتأذية تعزي كرنا تأذي حتى يباري في زيادة دنابدو هلا جا توب طافيجن بحزارة نعوذ بالله مليار الواحد شيء بن جبو خاطر حشبان هذه الدنيا فقيرة كرا دوي دري دهورا قناتي بده مليار كارا للتعزية خارج كجبو شيء جبو نابي الدنيا دلجندية بو حشم والله حالي ما نحالي مسلمانية نحالي إنسانيتية نحالي قنجية هيا مجموعة بمدقات بكن جوي جهتي ومتابعتها پیغمبر ده شيء ده بيش سير رجاء تعزية بيصلين وتيا خوارني چينكن خوارني وجمالا آل جعفر ببن جبو محزون مصيبتا وهي إمام جعفر الطيار شهيد بو زاركي محزون بو دلا وندشو خوارني حتى تدر هذا إلحاها خوارني نسنته خوار نخوار بالعافية به لید ای تعزیبانه گو بریه وهنه مرف کارا زوره جلو جبر دی محزون دلی واش کسیه و مرف خارنه چه که جواره به اوجا تعزیات دینن اوجا صفرات دینن اوجا نیوی وات چه چوپه کوچکه دوراوی چوپه جینا ما تخونهمی زیده تیر جاندن اب حاله تمیر بی و خیرای مریه خو زکاتاوی بده دینیوی بده هناك يتيم هم هناك فرات هو بكهرب دوا يتيمة مدرسة هرب دا فقيرة بدا فقيرة فقيرة قندي تانا شن حمنا خوش نكارن تو هرب دوا شو خيرات دي إجابة سير ودرباس ولا إجابة مولودا أيبدن إجابة بيستور مولودا أيبدن مولود شا إجدا سيشارقاتي ويوكي تخيري ليه بك يجي خيري فرن نك حشم إجا إيجو نشا مولود دغيدة إيجو نشا تعزية دغيدة سنتك خوجنا كارتا خدا جل جلاله متابعتها پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام هم دي إيمان ده وهم ده عمل ده وهم دي إخلاص ده پیغمبر مجي قلت يد إخلاص ده أخلاقي پیغمبر خدا بيجي إنك لعلى خلق عظيم تلسر أخلاقك مزني آيات قالك دواشتا جبو تصوفي دمكي علم فرضي دين مي أنملي إيمانه عقيدة سالم عقيدة أهل السنة جماعته نرافضي نقدري نشبهي نوهابي نشيعي نمعتزلي نيزيدي نمزاجكشي نعوذ بالله أبانا تف عقيدة باطلا
تب جي خدي غيدي لش بيغمبر غيدي لنا نعوذ بالله جي صحابيا غيدينا هنا جي أولياء غيدينا وانا تبيا نشن نج أولياء ما بيت شوا صحابيا ناسكن نج علماء ما با نج صحابيا بيت شوا بيغمبر ناسكن نج بيغمبر بيت شوا خدي ناسكن جل جلاله خدا جل جلاله من سر عقيدة أهل السنة وجماعته بمرنا خدا تعالى متابعتك التام وكجو خديج مرة قوتيو بيغمبرج مرة بيان كريه ام لقوليه متابعته هرن هم دي ايمان ده هم دي عمل ده هم دي اخلاص ده خدا تعالى وهسي متابعته بقسمة مكة جبو امنك من الريه شاش وريه فعش خدا حزام بك بيغمبر ما قوتي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ايقو عملك بك عمل شبت شو اعتقادي به شو شرعي به شو تصوفي به يعني شبكه جو امر من سرتنا به يعني نلقوري الريامه به نلقوري متابعه الدين ما به قران وسنه سنيه به او رد مردوده مردوده نمقبول البا مجد باخذ شبا يعني بيقى قالك مسلمان جاء ابا بكر غيدينا بنا الشيعي قالك مسلمان يشاهد شبان غيدينا بنا وهابي قالك خدي غيدينا جبو الشيطان بنا يزيدي خدي حفظ امرك يا ربي خدي حفظ امرك يا ربي قالك جيش خدي غيدي جبو دنيا بنا يهودي خدي حفظ امرك جبو بشك بالي دنيا يقول دستي خدي قله دستي خدي تنقه ياردمي مرناك ودنيا تفقا يا واحد اذا تير ناخن قارن بقولا خوينا انسان برجرن جبو كلمك بترول هبقى خاين وخين خورن خذي حزام جوابك يا ربي خدا جل جلاله من سر متابعته پیغمبر مرنا عليه الصلاة والسلام لسر باورياوي عقيداوي شريعتاوي سنتاوي تصوفاوي به پیغمبر خود چاوا خوستي خود تعالى من سر برده عالم مزن پیغمبر ناس کرنا امل پیوابن امام غزالی محمد ناس کریاس امام شافعی ناس کریه امام ربانی ناس کریه بديع زبان پیغمبر خدا ناس کریه سيداي عرب كان ناس كيه شيخ الرحمن اختر مراي جزري ناس كريه صلاح الدين خدا پیغمبر خدا ناس كرنا امي دريا وادهرن پسني خوباد وحقارت الواد كان نعوذ بالله دريا كي دش خدي حزامه جوان غافله بك يا ربي خدي تعالى حزامه جواني جو بنا عبد نفس اخو نفس واجبيه تو بشك هر ثانيه بن چرگي واد ابواب ده عقيده ده باب ده شريعته ده باب ده تصوف ده باب ده اخلاق باب ده والله پیرک اب چارچر قیزا روتی سرتازی بینا به بلاد اسماعیل که باید سر خطابی است خب قربان آوید که حق عقیده باطل دیه مته بیرام وقتی که سر وکری دیتن ترایش نه چارک که پیشتمال که بازان گو لا پور کره سر خود منخمینه تو وگا سر وشت که سر بویات که و بویات که کلکا خورا درد که اف چه عقیده اف چه صمیمیت اف چه شاش بودن نعوذ بالله خدای حفظ مرب که یا ربی و او وقتی گوهر نافنه کی تازی و چارچفای زیوال بکن و چارچفای بقتین قبول نکن فرض وقتی کابرا تک بعد سیوا او دسبال که سر ما تاکی سر ما قبول نکن د چه شکل اسلام ده گل ما به کیج ما قبول نکن و ایمان پیوات شنو ام دقی و جان با بریها بدون خدای حفظ مربك جوی غفلته جوی نزان يا ربي اللهم ارحم امه محمد اللهم اصلح امه محمد اللهم فرج امه محمد عليه الصلاه والسلام ولأرواح أمة محمد أهل الإيمان أجمعين الفاتحة.